Pamirsa Wewidangan Pariwisata Nusa Dua Badung pacang kejangkepin antuk sarana lapangan padal. Pangupaya ucap wantah metetujon antuk nyokong penglimbakang sport tourism. Direktur Utama ITDC Ari Respati Mausang padel inggih puniki olahraga raket sane mabinayan sareng olahraga sane kaloktah ring Amerika Serikat miwah Kanada pindah ke tenis dayung. Padel katah nyane kalombang antuk nomor ganda ring lapangan tertutup antuk ukuran alitan saking kuentenan lapangan tenis. Ring sajroning nyokong komunitas pemain padel sane kantun ngelimbak paiketan dani sumeken pisan antuk nyokong kuentenan kali kompleks padel bertaraf internasional sane magena ring dan Nusa Dua miwah de Mandalika. Melarapan fasilitas modern tur standar internasional kompleks lapangan padel puniki kaaptiang sida dados pusat parikrama olahraga majeng samian baga krama ngawit saking pariwanani kantos para profesional. Panglimbakan kompleks lapangan padel wantah mata tujuan antuk nyicenin fasilitas sani nyaman tur berkualitas majeng komunitas pemain padel sani sayan tumbuh ring Indonesia. Mang Dani sida nyokong tur ngembasang atlet-atlet padel sane maduwe bakat. Melarapan kuentenan fasilitas padel bertaraf internasional mejanten sida ngawohin value kawasan Nusa Dua punike kawasan kelas dunia sepisanan sayanin capang kahanan pariwisata. Asa punika taler pengrahu wisatawan saneraho ke Wewidangan Nusa Dua ring Juli wenten langkungan sangang dasa talian diri ngelimbak langkungan 40%. Wilangan inucap akehan rauh saking wisatawan mancanegara sane kauningin kantos langkungan pitung dasa talian diri nincap 6% saking Juli war sekali tali kali likur sane lintang. Bali Pos Nguningayang.